Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok sa Northeast Talokta Jan MAIBAM na taram na okchari. Matam ki tholopa tongan pe isu singi matang da kananena na ba semzari ba platform Northeast Taloki. Ngasi thamzari ba kanaba topic di Keidoungeino Anouba government with question mark. Praja sing na hangliba wahang amakhang ni ngasi koi na pukachari ba topic si koi gi Manipur da 2023 gi May 3 gi Manipur da choba conflict amakhak thokla aba madung da 2025 ki February gi date 9 da Manipur gi former chief minister Sri Nongthomam Biren mahaki chief minister from the resign tokraba madung da numit marini suba numit February gi date 13 da Manipur da president's rule chalairaga ngasi fawba lakibani adubu lakadori ba 2026 ki February gi date 13 da president's rule chai amma mapung fagadori bani hariba president's rule chai amma mapung father kan gi mangoina na khoi gi hariba chai amma sida haiba tare tangka kaya rakta Manipur da popular government semagani habagi mayam amma koi praja sing da thajaba pikre adubu same bangam dana lakpaduna hauzik se December 2025 ki December se hauzik loigador bani only 10 days or something katang ngaira bani adubu December se the same hodraba duga February yogitaraga khoi gi president's rule se yema mapung fagador bani assembly dissolve to wai yabagi film da laiba habitare aduna hariba sigi mamang da 1 year se complete ojikanda Manipur da government amakak stem hoba siam maktangai fadaba makak leiba adubu karamba matam da same ga doribano habisi hozik fawgi oina koina predict to bangam da habitare khoi gi leaders singna same agani habagi thazabadi kyamrom bi kre mamang da skoi bihar election nor kan November 24 bagi manu da same agani habagi thazaba bi ki aduga December 4 bagi manu da same agani habagi thazaba su kaya harak khana bi kre adubu same bading asi fawa same ngam da adum lakpa aduna praja singna hozik hangliba question se karamba matam da no government amakak same ga dori brase habagi question sini hiram sigi matang da khana nena bai khoi gi studio da election da laibira ba expert panelist ma'am da saktak chage ahan vedai kai khum da bochage Manipur Pradesh Congress committee ki spokesperson oibira ba advocate Dr. RABI Khan ozabu kai khum da bojari ani suba panelist AMMOCOC ki president oibira ba oza SM JALAL ozabu sui kai khum da bojari Ahom suba panelist JALAL United Committee Manipur gi president oibira ba oza MEIBON PHAOMEI atenom tam gi manung da kugi studio da join to birakani ayan basadi oza RABI da gi damak lecture ga oza topic tas no pukhatchare khoi Keidoungeino Anouba government karama matam no oza na oza gi opinion da haba tare khoi gi government se ma dum ngamdana president's rule se dum leraga chahi ma mapung phakra kanda assembly dissolve to bagi tawba yabagi possibility lebra natraga na haying da ngairi haro matam da khoi gi sim da yada bagi mong da assembly dissolve to budi pam da bani na haying da ngairi har kan last hour da government se maming da gi ona semak pa yabagi condition lebra kamai thamini oza gi opinion da ani Manipur da object Anouba government ama sembagi mami si yamna lakkhine na khale miyam da dum malhanba haibadi MLA sing si aduga ex minister ex CM makhoi one day thuba matam da government semla ga power pairakani haibagi miyam da sum khalanba dugi nungge ba kanaba adudi makhoi khaktana dum khange aduga tasengbadi hojik laiba India government ki miyeng sida ikoi Manipur da government ama sembagi asalete ramdi government semge hai patargadi tangka kya da makoi madugi khudong chawdu phangre aduga hojik thoiba irang asi su hojik ikoi gi mapung oina ikoi gi Manipur gi simsar NBRE na pham thado khraba matung da gi di achauba exchange of firing natragana any attack si leitrabra haina khale du ngarang khachitang madugi injury di yaudaba aduga thawdok ama kapsalakpagi thawdok phokdi tai adu sugumba singsi adu India government na aduga BJP gi MLA sing loinamak ayamna haibitare sarkar semangam bagi majority loina suna handak Delhi da December gi 14 da kauraga akhoi punna class tawdana fajana BJP gi office bearer hai batare
secretary general secretary amaga spokesperson amaga na fajana class pidana makoi nuksi chanana layu nakoi ngausan naganu khatsa naganu nakoi haibagi kaino gumba aikoi advice gumba haibitare madugi during moigi kaino classroom oigadra madugi du krawai hol no dikhangde hol classroom la madugi du da fajana taga aga lae adu haro ro makoi ekoi shanti hanjillo haibagi ekoi nuksi chanan leiminau haibagi ekoi da paukta ekoi da pirakpani haibadasu amongst the MLAs makoi BJP MLA sing manung da gidum haire aduga kidang moi da yauminaru ba thokminarakpa mi sing da gi ki post pairam ba mina ekoi athu matam da sarkar dum semani sembagi su lambi ya limni ga hai lambi si kidang koi gi yam sang ba kenel lama ekoi gi sembagi type ni adumai hai do sonda nakal amadana sarkar sembagi da ayaubi yaro yaugo nu natraga adu asiga haina mayam ama ekoi dum media da tari sineba yes duga ekoi na sonda ekoi sarkar semjagi na haiba mi sing du su formal oina di haidaba ekoi athuba matam da government ama popular government ama semla ani sidi yam toin hai makoi gi kitang अखोगी चिंफा पुबा मोइगे हंदकी डिकेट सिगी ओइना मोइदा बाय हार्ट तौरनी लाइक फने हम हैतबा मी ओरसु मसिगी मोइदा वाही अमदी ए अथु मतम द गवर्नमेंट अमा सेमानी अथु मतम द कोइ सरकार सेमानी हाबसे नो फेट तौरगा मसिगी डायलॉग सिमदी मोइ फन कोइना चिंफा पुरनी मकोइना एमएलए ओइद्रबा मकोइगी बीजेपी सिना पाइद्रबा अतोप दुगोल ना इवन कांग्रेस माइ पाइ खसु मोइ अखो अथु मतम सरकार सेमानी गाइस मियांग मरत हाई खिबी है कनो हाई न बिसी फापु खरे मसि तसेनम कि प्रजा तदि हंजन हंजन प्रजा द सुगुम्बा थाजबा अमा हाइबसे मियोबसि अमक सोइबदि ngakpi मियोबनि सोइबि याय अनिरक सोइबसु ngakpi अहुमलक सोइरक पतागदि लाइन फो ngakpi रोय हाइबगि फिल्म लाकपने मखोइदि क्यारक सोइर 10 times 100 times सोइजल अबने रांगहन थामनी की ममांग दा कोगी मोगी पार्टी की फंक्शन लम दो म्यांग फना स्वाइद वो फंक्शन लम दो माने बीजेपी की स्टेट की लुसिंग बी दुना याम नुंगाई बो पाव म लेरे अखोई अथु मतम द सरकार सेमनी गा हारगा कनु गै खुबा क्र ख बुन मसेन खुनैयबा अदु कैदौरे अने मखोइना थारिसि हिंसाबी की सरी सोन बदौना सम कोई लंगशोट पिना पाखुम वाती है बम लेदना हम बखोई बु लंगशोट पिना है ना है दिनते को कोई ऑनरेबल एमएलए सिंग ऑनरेबल ने याम निजे तौरिमनि मोय मतिक चाबा चादबा कोई मोय की मोय असेंबली दा नो मोटरसु सही खरसु फममिमे अदबु प्रजा दा सुम तौरगदि आइसु प्रजा मोयना yes छाउनिंगे प्रजा मोयना एमएलए सिंगना नत्रगना फॉर्मर मिनिस्टर ना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना हौजिक मोय इलेक्टेड नि एखोई म्यूट नि रिप्रेजेंटेटिव नि मखोइना प्रजा द मचिन थीबसे मखोइ मचिन द मथक एखोइना चिन थीब ngambagi haksu leye no adu एमएलए द मचिन थी मा ओइदबा 10 times ngangi haibase ai right ne chi right chi da moina nambu doge force doge gunda thadan ge khune ki mi the threaten doge haibdan tonga nam aduna illegal oidemni unlawful oideni illegal oigademni legally challenge tawna shargadi se koi haidaba yakte praja singchina kiyeba present government asigi ruling party gi sida makhoi da hairo di kaido kadagi hair ki madugi aki badu chum thamallaga ngasi sahi kya no bai khoi da waga desi ngasi ane chaka sem do duna tung tongan thamgra se manipur si imphal dagi samnaga da route che chattaba chuya ya da ba khajitang ana ba arubam gi orga so ikoi ko hati da defend tawine delhi da defend tawine sana khona ba do orga so mai basing tambu oi batar ga so any thabu khuding mukta ikoi manipur gi mapan da satta ya da bane sigi route che khakdang di india gi security lak kya lai risina ade fit amamon da pholi le pa su security thamaga sathan ba ngamdabra adu ibrar gi india gi security si manipur gi jaga khada particular kilometer some kilometer khra khakine ba appearance le ri do
all Manipur na teba adugi kilometer khado kilometer manga tara kunje masi lanthon ba bypass masi ki kilometer manga tara da security piraga praja sing cha thok chajin tawba ngamhan ragadi koi lot na thumna security da casper da army ki casper da lot na thumna pubagi thong du nate koi nai che lot na thumna puba adudi amada tongan madu khangre open loina imphal dagi Guwahati se chapa yaba Guwahati dagi imphal da lakpa yaba jiri dagi imphal da lakpa imphal dagi jiri da chatpa yaba si open loina salaga nak yata security ROP ta ar kholaga masi tawnagano masi tawgano chatna se haibse singam da bai se India government se mighty bane India government ki lichat che sina Manipur ki government ki ruling party ki MLA sing ruling masen oi bani BJP ke chatmin ne MLA sing so taminna makoi ki future makoi khudong chawa koi MLA oi gani chief minister oi gani minister oi gani haina MLA dum oi bi yobo bol epasiam wana karakpa margin da ka mem su yauri paisa mem tinga ga so ngani MLA du to oi bana teba but adom da control to iba adom bu kainoma adom bu makoi ki power paijali se masidagi ningtam na lege haibade naki raina adu nak MLA lokthor kadum nateb adoi matam da adumba threat ama khak piba targadi subsoi choidana ekhoi kaino tawgane ba makoi awon mom lakane ba adu piba ngamde ana sarkar sembagi matang se masida ma haijege India ki policy da ne Prime Minister Narendra Modi je pithribi malem ki loina koina san malem loina man chatab laite tawdi ma si hana sum ma masagi history duni ko ma bu phasada mong dai ba sunate hauji ti abtor Prime Minister ore ye cha yo laga hore ai ba se dum hai cha yon ba miyam na ko chutai leiram ba hongna de mayum da hana di nata ina khulak pa imung na tam ni na cha yo lamba railway station da cha yon ba miyam na Malayam gata jaga sing di aeroplane da koi phangang budam nate adubu magi hona zamanna ngasi magi followers mayam na magi ideology dino hummaga puraga mila kyagi karor kyagi lusing momo eraga sidi mi karor samani funi thogi mathakta administration tawraga phamma baneba phamma matung dane kaidawi India ga atop country ga India ga atop country amaga Community politics some the film put on I hone India de yeng bi ko Amit Shah amadi Narendra Modi na encourage tawba isam na BJP na RSS na sponsor tawba Hindi film ke asur gi puthoi je masi community gi nuksit ama kam salim hanang mai Delhi sa kaninge Hindi film Akshay Khana ko na tawr kumba Pakistan khakta da khumna ngai gi Pakistan chi anti Indian oi Pakistan chi anti Hindu oi Pakistan chi lalhoba kaino da sawgatli masi kakta un ngai khon ab da lupa crore million kya gi film put Kashmir file Kerala file adu chapter ada chapter yeng bi ko makoi gi masagi adi makta Narendra Modi gi life history sem ngai khone Makoi ki BJP ki hana oiramba leaders je masigi statue wang na sananga hona gane railway station maming hungdo ngai hona gane aduga city maming hungdo ngai hona gane even Mahatma Gandhi na pithribi malem gi myam ijat tawraba ma ki maming de MG narega aina madugi khungangi lar mi singi job card ki da mukta maming tholamba sahi kun hena mayamra India myam na pamna ba adumba scheme do ngasi maming hodoga Ramji na maming tholaga khongdoi ne maming thon ba adu na thona phabarom de satle maming thon adu Narendra Modi na hai ta balaite khang da balaite ma se pithribi ki world ki ma Guinness record pi ba yamina ma na khang da balaite ma na khang se karam ba source no di khang de ma railway station da lai rei lai ni thiru hai tamak te hai adu mai MA certificate hangu ba mi du di awa bataki MA certificate to puthoro hai badu awa batai MA ni di hai entire political science entire politics hai
aduga ma na ne like phajana formal education da degree da university da college da ka da khangre mana sab janta ai bam da hindi da sab janta ne amna tha khuding man ki baat in radio da ne man ki baat punga mo ngange mana ngasi sahi taraga ma thoi prime sir oi pada man ki baat chama gi mathak te episode lai khre adubu leibak miyam da press conference samadi torga praja da gi people de wang ngai opportunity am pi da bane praja ga face to face interaction torga hangngai gi adi khudok chapam pi dem adum ba prime minister amana lenga padagi ngasi di manipur gi issue se manipur shanti lenga honde sarkar semnai chon de manipur da mang tawning ba man yengsan na de usan na de adu manipur praja miyam na lawba amadi ekoi congress party amadi like minded amdi opposition gi any political party kya na india pum nik na lawba dagi uchin na prime minister modi do nahaktang gi la amme aduga district ani chanamaga manipur gi kai gum bo shanti le ngai dong ta hairam badilarna project khagi sanga bagi law magam satki ana ekoina masida thajaba thammaga numadi manipur shanti le khini haina khanbi bi mi sing se masigi damakta aidi nungai bidie manipur kansi manipur gi apun ba saktam kahelo sai ba targadi hojik chu thamoi sengba lusing ba khara da kar lei ekoi mrakta thamoi sengna da ba yam lei da chin da nam hai ba pumung da nam hai ba mu me ram bagal me saku wai bra adu gi lisat che ekoi manipur da mi yam lei leader ne na masa na leader sa jarga thamoi sengna manipur kan gadam hai ba nataba masa gi opportunist da sat pa mi yam lei ai sidi rajniti dolam ki so person oi be dukha ki wanata na individual ai khoina theng pada sahi kya theng pada ai khoi ki manipur society theng pada ne manipur thamoi se na kan gado mi de yam de lairi ba khran su mapang chole openly haiba ngam de nandi makhoi ki machin do kai gum khran menjil la kani ki ye manipur bunuk si jaba manipur bunuk siba mi ji kana hadi manipur ki mapan tho ka da Guwahati da Delhi da Bombay da nataga America atopa mafam da sat kan wari sana kan khange ba manipur imale ba nungsi mi sing se adu makhoi sing se manipur manung sanga ga achum ba haibang ngam jada ba mathongna leita kai gi no de moi gi mathongna do power pai da ba ni na haibang ngam da ba power pai ba khana power la na sina ba moi gi backing me am semgot pa aduga ekoi anyhow ekoi mantri oi da jade chimsa oi jade ML oi da jade smain tauki ba ana thamoi sengba lusingba thamoi sengba lusingba masing wat pa nga si moi masing marta leader munna ba dai nga si sarkar semba ngam rim natro ade sida kana na kari haidi no sarkar semba hai bisi article 163 gi makha da constitution makha da governor da moi mi ba khangna salaga CM bisalu bi amne governor gi si bokpra asida lairi bane ba asin ni tai ban su changa aikoi sarkar semba ge na claim tawre sigi sigi mi sina aikoi leader warni sarkar semba ni na mi khona saw to bi ko mi makoi MLA sing manung dagi natraga na poi party gi leader amadagi pisal raga ko na adum sarkar semba ya pone MLA ni phu aje pere ta udra su ya makoi na lusing mun na khalak pone chief minister mun na khalak pa cabinet minister mun na khalak pa adu hai da kai hai ni hai ro moina chief minister mun na baina ti hai gane mun na baina tra di kai gi leader khan ngam mun na baina tra no tumina natraga lotri no organ aikoi na khanbi ra gene na khoi gi lusing wai koi khanbi ge ba moina ngam draga aikoi congress ke MLA mangau khalala se khoi doi ga dong na tamina adu na aikoi na topic si aikoi gi manipur prajana fed up oi raba taning natraba war da ba topic ni tabu hanjan aikoi di hai da biya de topic si nahi na tab jade kai gi nauta manipur se tumjan la laga dum roi biya de manipur praja se kajin ko ayong na khangan da biya de mioi khana MLA khana sarkar semano malhal laga thabuk ka singa si de sei manga tragi mamang dagi thabuk rongani khotkani adu dongni tausan gi ba loksan ba myam nei adu na moi praja na thaurakani na ki de khoi sarkar semadam haina tong ne bana masigi se ngasi medium sigi through da manipur praja sing jai koi masen amtang bhap targa sarkar sembangam basi kanano sem disena kari gino habi se open debate tong nasi any political party ki leader sing thokpi ro aduga yaragadi sakti leba kambu miyam na so support orga amtang di manipur si tangdu leita wa oihan si hai wa pham du thamjare okay masan thamigre ko gi
Thamoi sengba luchingba makhakti yamna mag darkar oi adubu hauzik leiriba akhoi manipuri leiriba leaders singsa thamoi sengba watlabra habagi question sine khoi ozana hangbiriba se adubu hauzik leiriba akhoi situation sina habitara akhoi chahi ama maya orakadorabane akhoi se government se sembiro aina praja singna thengkhang kayarak da khoi khongjang junction ba demand toba laikhre adubu same dana sum lakpasina praja sing se akhoi khang mangambagi pangal se leraktabagi pona makhak leiba adubu akhoi ozara jabi gi ba akhoi topics te akhoi hanjana tawraba topic ngatani semaktabaduna maram orakana akhoi hanjana khanadaba yadabagi situation ama khak lakpaduna akhoi hanjana khanarapagi pona makhak su leibane ei mathang se oza jalal dalak se oza akhoi handakta december gi 14 da akhoi delhi da BCV की MLA सिंह बोर्ड को की लोइनबा कम्युनिटी लोइनबा के हैबिट तारा कोई उन्नरोई कोई नेशनल जनरल सेक्रेटरी अमदी नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज का कोई मीटिंग अमा खक तौ की हारिबा मीटिंग दो चलम दाइदा कोई फोंगदोक पिरमबदा कोई government system ko payabagi possibility se lei habagi possible oi habagi wafan se phongdo ambane dubu unaruraga tholokpada di ko gi hana peace program na bokhana ko habagi pot phongdo rei habagi ko media sing da phongdo na giba su lei adu itaraga di hauji akoina government se yamna thuna semak payabagi possibility lei habase koi thajaba se koi yadabagi pot ama khakta lakpa habe tare adu itara di karama matam na koi government sina semak ka dori base habagi question ama khaksu lei bane ozagi ba opinion ka mai thamini Hoi hausikse akhoi haukheba February ki date 10 dagi haba tare koi ki 2025 ki February ki date 10 dagi hauna koi ki sira Manipur da koi ki Manipur ki Legislative Assembly se animated suspension thamaga koi president ki lengak haba tare governor ki khuthang da ngakpa governor president ki lengak se Manipur da lere Adamasi Manipur ki Legislative Assembly animated suspension da thamkhibagi khwaidage maru oiba immediate cause masi akhoi ki ruling party haba tare magi MLA singi marakta disunity lakwa aduga number 2 akhoi ki Congress na atopa akhoi political party ki matenga loina na no confidence motion pukhat kani hana thorang torakwa Congress ki BJP ki manung da lariba legislature singi marakta ki madu horse trading dauraga no confidence motion du da akhoi vote pi khiba yabagi in favor of no confidence motion da vote pi khiba yabagi apprehension lerakwa aduna maram warakanda immediate cause warakanda akhoi Manipur gi adumba chief minister si resign tawhallaga madu gi matung dagi tang tara ga humdoi phawa adu akhoi gi kano Manipur da akhoi gi Sambit Patra North East ki BJP ki in charge se masala aga anoba leader ama unanimous weba consensus weba leader ama puthokna na ba honaramba madu fail oire na haira kanda akhoi gi president rule se masi thabjalaba sakhiba ni suspension thamla sakhiba si potsi lakhibani sige matung dagi hujik phawbada akhoi gi kanona so high kare koi India ki home minister Amit Shah so parliament ki floor da high kare Manipur ki lengak se masi koi chief minister oi bina ba mi leita badagi makoi ki consensus so ba unanimous so ba leadership puthok pa ngam da badagi koi Manipur lengak se kano tombani law and order ki situation kari kara adu da yum pham wara kan Manipur pia thambana te na koi parliament da high khibana singwa phama koi tajakhiba koi na khangjaw ba laiki Sige makha tarakpada akhoi Manipur sida popular government se amuhan restore taunana bagi khongjang se masigi khongthang se tongan ba makhalgi khongthang me ama makhak among the legislators of the BJP masi honaraga lakpagi potse akhoi na khangaga ngasi phawa lai habatare nakal amorom dadi haujik su akhoi ikai khumna jariba Congress ki spokesperson na su thambi khre Congress ki oina di magi leiriba magi number of legislature aduna maram oira kanda magi government semba semdabaga mari leina ba hiram se sida karimata tawningai leite tawatabu sarkar semga doriba sidi kanano hakana it is up to the BJP yes BJP na semga da bani ado BJP da magi majority du leina number of majority do kaman tawna karigi damakta BJP na
BJP ga legislature section Manipur da popular government ama amhan restore to ngamdribano amhan prokpa ngamdribano masine ba akhoi gi Manipur gi miyam da akhoi hauja hauji ki oiba akhoi burning oiba miyam gi topic se miyam gi issue se miyam na hangi ba wahang se masine need of the hours sirishida akhoi na hangi ba need of the questions se hour of the questions se sine ba ado masi matang sida akhoi na lakshaning badi akhoi Manipur gi hauji hauji lairi ba yamna turmoil oiba situation ado akhoi near future da kari thuaga da gi haba tambangam da situation ado ga Manipur se akhoi Manipur kaibagi Manipur se tongan ba administration lakpagi adu ba khongthang ama lakadori bra haibagi akhoi da miyam da tanik ba yamna alarming oiba miyam gi thamoi da akhoi niknik lawbo wakhal phawri ngai gi matam sida Manipur da popular government nama amuktang leira kanda popular government aduna Manipur gi leiriba asugumba issue meyam se khoda moina haira kanda free movement gi issue gumba hairo natragana resettlement gi issue gumba hairo natragana akhoi gi education collapse story ba Manipur education institution meyam se phajana properly function tawba ngamdadana angang singi education phawda phajana properly phajana tawba ngamdaba ada hayeng amuk suti thadokani hangsida amuk kahan gani masem amuk suti thadokani angak lerga school ka banen ka khraga ado mayam irang ama hore aduna curfew tawre en suti amuk thadokani sumaina angang mayam sida psychological trauma leidana like tambagi environment mangsal laktana angang singsi ki future mange iba ado mama mapa parents me amamna angang singsi ki dama khan bada Manipur da lerga de angang singsi mang adra angang singsi kari oigada ge have uncertain oiba du situation sing parents me amamna akoi thamoi da langtak na ba phawri ba even sometimes parent khara amadi macha sing du kanning bagi damak tamoi career kanning bagi damak mapan da thadu ga like su tamhan banen di tawroba du economically amuk keno torpa kan namadu gi khurong cha da mayam na kan da parents me amamna mamit ta mapi taraga kapnari ba migi macha sing da tawriba treatment ra isa da tawbung ngamre havna sing basum bagi inequality gi waiba pains smyama sorrows myama suffer tawriba sigi mayam sire si amuk hanan na hona na aphaba education environment na malamdam sida restore tawna na bagi then business and entrepreneur mayam se even achauba business haibatare achauba entrepreneur haibatare even sija gumba natraga rajmedi city gumba achauba hospital sing siphauba akhoi gi kano se due natraga loss natraga akhoi gi kano se masigi suffer myam ma mayok na dana lamdam sida lariba entrepreneurs myam aduga business sector myam se khudong cha da myam mayok na da tungi asam mangsal iba myam se peace and harmony se si akhoi uncertain oiba situation lari myam se popular government amakhak la akanda miyam gi adumba kano sigal wenana aspirations miyam gi mindset miyam gi wisdom sigal wenana leiriba hauji ki pending issues miyam se one by one loishala akanda nena tawa punsiro lama Manipur se amutang lakatra haibagi miyam gi aspirations se masi kanana fulfill to han bi gadori bano masi di BJP da lariba legislature singchina fulfill to han bifam thoeba miyam na makoida mandate pibani miyam na makoida majority command to bugi mandate to makoida pi khrabani yes ada makoida pi khriba dumba mandate to fulfill to bangam da taragadi makoina maram oira kanda Manipur da kari gomba akoi government popular government se purak pa ngamda dana fail oiraba aduga haujik la iba akoi hayeng hangsit akoi February date 12 ta natra akoi kano phaga dori basi sahi faraka dori sigi matung dagi di akoi assembly se dissolution oikhrani sigi assembly se dissolution oikhra kanda di Anouba comment sembagi asa sulera roi apung baba full fledged PR leikhrani adu sahi kya matam kya namsal laga PR da thamgi ga dori mahaiba uncertain oiba situation leikhrani sigumba mayam si leiri gai gi marak se da center na karamba mabuk shepa huji huji cho koina uri mabuk shepa policy mayam ma sigi policy sing se one by one matang latana akhoi da resultant toina separate administration ni natragana akhoi gi praja mayam se loi khamban naira roi da dispute natragana internet conflict natraga violence ma sigi mayam se akhoi gi srai se tekchak namaga thambiram doira sigi khudong cha da mayam se masigi outcome se assembly se dissolution da sakhra kan da lakpa taragadi who will be the responsible
मियामना कनागी मथक्ता मदुगे रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स तौरकदगे है हौजिक लेरिबा बीजेपी की लेजिस्लेचर कुठाग तरेचिना चपचाना मसी वखल खनगदोबने पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लमदम सिदा पुरकप ngमदबा हाइबसे बीजेपी की लेरिबा दुगुम लेजिस्लेचर सिंगसिगी मखोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नि मखोई अपिकबा वखलदगिनी मखोई चुमछनरकांद मखोई कंसेंसस होइबा यूनानिमस होइबा लीडर मा मखोई पुथुआगा गवर्नमेंट सेमगे ना फजना अदुम लीडर अदुगी मखादा क्लाइम तोबा ngमदबा करिगिनो सेंटर दा कनो तोबा ngमदबा चटपा ngमदबा करिगिनो प्रोसेस तोबा ngमदबा करिगिनो दन मखोई मसेल के मरकता यूनानिमसली मखोई के लीडर पुथोपा ngमद्रगना सेंटर दा मबुकचेल टिंगना हाइरोतना नखोइना कनानो खनिंगबा मी म खलो अखोई के मरकसिदगी अखोई मदु अखोई कनामतना अन अपोज तौररोय अपोज तौररोय अन अपोजली अखोई एक्सेप्ट तौरनी हाइना सेंटर दा फजन पुकचेल टिंगना हाइरोतना द ममांगदा अखोई कनोदा बीजेपी की ऑफिस दा थंबान संगलेंदा अखोई लेजिस्लेचर मयाम पुन्ना कौरगा पुन्ना मीटिंग फमे हाइना अखोई ताजखियबा अदैदती अखोई बीजेपी की लेरिबा लेजिस्लेचर सिंगसिना सेंटर ना एनी पर्सन मखोई मरक्तगी लीडर खलकपदो मखोई अपोज कनामत तौररोय मदु अखोई एक्सेप्ट तौनेना वरेप दवेना अदुमाइ ताजखियबा सब्जेक्ट टू करेक्शन और कंफर्मेशन अखोई ताजखिबदि अदुमाइ ताजखियबा अदु बेतारगति मखोइदगी सेंटर द कनानो एनी वन ऑफ देम हाउजिकी बीजेपी के लीडरशिप की एक्सपीरियंस में हम अखोई लमजन यावरिबा मैम सिगी मरक्ता एनी खनिंगबा म खनबीरकपदो अखोई अपोज तौररोय अमन वरसो हाइबा सिगी वाफम लैना सेंटर न करिगुंबा सरकार सि सेमनबगी खोंथांग पाइखतबु हाइबदे यादब तारगदि सेंटर द थोंग थिलोना चपानरगा यस दन अदुदसु तादब तारगदि लॉ प्लीज कम टू आवर पीपल अदो अखोई पीपल्स की कन्वेंशन तौरसे वरेप तौरसे अदुगुम कांगलुप तुगी मायक्ता अखोई चपचाना अखोई वरेप लौरसे मियाम न परा तंबीरसे अखोई मियाम के मेंडेट पु इकाई खुमनतबा मबुक शेप पॉलिसी लमदम सिदा लेरिबा कांगलुप फुरुप याम के मरक्ता सिंचेप थारगा सानब याननबगी दमक्ता नाकंदा नखोई लीडरशिप क्राइसिस लेरे हायना बदनाम तौरगा मणिपुर की गवर्नमेंट से मसी उठाएर थमकांदा मखोई पर्पस अदु साप तौननबगिदमता अदु मेना तौब कांगलुपनी हाइबसे चपचाना खै खुदोम बि तौ थिनद ताब नत्रो यादब तारगदि मधुसु तौब ngमदबा दुगा नाकल अमरोमदा लैमिनरिबा मखोई पार्टी की अदुगुंबा एमएलए सिंदु चुमछनब ngमदबा सोम नाकंदा अखोई सेंटर दा वरेपमा चपचाना लौबिरागा कनानो एनी एक्स वाई जेड अम खलकपदो अखोई कनाम तो अपोज तौररोय हाइबगी वरेप लौइ हाय अदुगा अमु खल लेरकांदना मोइगी मरक्तगी अमना अमुका स्टेटमेंट अमु पिसलकनी यस अमना अमुक स्टेटमेंट अम पिसलकनी मखोई मसेल गे मरक्ता सेल्फ कंट्राडिक्टरी होइबा स्टेटमेंट पिनरकनी अखोई जो खंगे अपंग बनतेबा मियामसु अखोई लेमन पीपल सिंगसिचु यामना पंगना उबो हौनतेबा लेजिस्लेचर ओइरबनी एमएलए ओइरबनी हाइदना मखोइना हाइरिबा ngangiबसिंगदो मदुगी आर्थदो नुंगी आर्थदो कइमते खंगमोय उरमोय हाइना खनबसु खितंग हाकमल्ली हाइनिंगेबा तुजुमय खेनमंद्रो अखोइसु मियामसिसु मदु खंगमगनी उरमगनी हाइबसे मोय मदु फावै मोय खनमम थोयबा चपमानबा खोंथांग अमा खक्तंगदि लौखतपियु हाइबनिदा यस अदु करिगोमा सेंटर दा लेरिबा लुसिंगबा सिंगसिने इकाई खुमनद्रगदि सेंटर दो अरोइबा लई चिंगथोकपियो माइ पाकेरा माइ थीगेरा अखोई लमदम से कन्ननबगिदमता अखोई मियाम के लेवल दा अखोई सागतचब ताबनेबा अखोई मियाम के लेवल दा अदो हौजिकती मणिपुर हाइबसति क्राइसिस लेवल लमदमनिना अखोइदी डोला देलुई खेनबा लेतना अखोई पुन्ना खोंग थांगमिनबा पॉलिटिकल की जर्नी एमा अखोई मियाम न उबा पामेबा यस पुन्ना खोंग थांगमिनबा इवन मता सारगदी यूनिटी गवर्नमेंट फोबल हेनिंगेबा मणिपुर अदुगा मणिपुर दा अखोई रूलिंग एंड ऑपोजिशन से मतम खरा अखोई मसी फोबल लेतबिदा कॉन्शियसली अखोई लेरिबा इशू सिंग से मसी फजना इशू सिंग से फोकस तौरकांदा लमदम से अमुक्तंग फजना अखोई नॉर्मेंसी दा फजना अमुक्तंग रेस्टोर तौबा याननबा सिचुएशन खुदिंगमकी ओइबा नॉर्मेंसी म रेस्टोर तौबा याननबा मदुगिदमक्ता प्रायोरिटी दा खेनबा मयाम से कोई थादोकनरगा खोंग थांगबा दैट काइंड ऑफ कलेक्टिव पॉलिटिकल जर्नी एमा मणिपुर की खुनाइना मथौ ताब लेरियबो यस न कदाइनो बहुसे न सिगी सिचुएशन से लेबा तारगदी महौसा अखोई जून 2001 दा अखोई मास अपराइजिंग लाखिबदो
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ PR ꯂꯩꯕ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯅꯔꯛꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯑꯃ unwanted outcome ama manipur sida karigumba lakpa taragadi akhoi ngasi leiriba preconceived oiraba aduba akhoi miyam che masina khanghaudana akhoi pokhai rakneba adugi pokhai rakpa miyam dugi oiba mass uprising ama sungsoi soidan thorakaneba adugi matamduda ngasi leiriba chahi ama helaba phawbada manipur da popular government ama purakpang ngamdaba BJP ge legislature kunthra ge direct che Shida miyamna madugi accountability to responsibility to sung shoi dan fix tor kanena haining ebo. Okay. Ana athuba matamda makhoi masel ge marakta leriba intra differences singdo dilute tawna naba forgive and forgetness makhoi ge marakta khenaba leiba taraga su thadok naraga akhu kanano any xyz moi marakta gi consensus oina swaida puthokpiyo ba adai politics to wen khalaga Swadi Putopio, Adungam the Bataragati, Masamasagi Leriba Posto, Masamasagi Leriba legislative posto, Madudegi, Miangi the Mata Kalakana moral ground. Ada Akui, Shesh the BJP MLA when a labor say, Quimatic Jati, Miangi responsibility to Akui Fasana fulfilled to Nam de. Tiksati Hana, Miam the La Agamadu, confess to him to Miam the La Agamadugi, Kanadu, Hivam to a Tado come to a platform. The Hojik lady was a Manipurgi, Lady Miam Dakar lady was a Naga Kuki, Mete Pangangi, says Tongan, the Kangluki Weber, Monda, Kaidogas Hanaba, divisive Weber, Adumba, political Weber, Adumba Kanoma, Akogi Yamna, Cunning Weber, Yam Kosias Weber, Steve Miamum Matang, Center the Tauri was a Masi Chapchana Tinagi Habitaragadi, Akogi Stiki Lady Bakogi Miam representative Sixina, Akoi mature way from to Yes. Koi contracted Sifawa, we contracted Sigi Manunda, Karamadi, Hoi Tariat Amadiko, Tariat Amadi separate administration demand Toraga Lereko, Maduma, Mokoi Tongan, political aspiration, Malayam near Matu Tongan, Captain Tambiro, Contrasti Punpum Tok tribe. Shipawa Punanabagi politics de Shipawa Punama Kongtang Packet Pangam Dragati. Other BJP, Manipurgi Lariba Lema Shida, Manipurgi Lariba Miam Shishida, Pifam Topa Magi, responsibility to render Tobangam Trava, service to render Tobangam Trava, Kanlup Amani, I would say, Akogi Miamna, Subshana justified Topam Tweet, Tobatavani, I have often said, Okay. Okay, as I am Pata Tambikre Kugi, Miam na Kugi, Masamasagi rights in this in Arakanda Kugi, leader Amo in a Takachibani, the Butakatriba leaders in Sinakugi, Presiding sentiment, Kana Tabok Torpong, Namakta Kui, Ama Fazala Kadorabani, Kugi, President's rule Lakra Matunda, do Vitaragadi, Kui, Presiding the Kugi, Makoina, Tobangam, the Bassings, the Kui Sifo, the Tobangam, Habiki confessed to Obama Jakarta, Habani, Maduna Tatari Center, na Kugi, government says Semak Taba. Semdana dum lay taragadi kogi somna kangi manipur gi oina lairiba mihut singna habitar leaders singna so dumak center gi yakaya ga thabak se kingmam ta tawba ngamda taragadi praja sing gi sentiments na noma noma gi sholak taragadi praja sing gi uprising ama khak lakpagi kogi matam du sul lakani habaduni ei mathang gi round se oza rabi de gi lakchege oza kogi president's rule lakraba matung da kogi hainai leaders singna kogi nomai ka palekre Irang di tamna pista hanjale pistrom da mai onsale habigi statement si am toina akogi haibani adubu nomai kapa left crab but adubu PR lerikan manung da koi mi mamgi thodok thoki hek process rule la aba matung da kogi mi mafam khangdana maki bagi atum crisis adumak thoki adubu Hauze mulai base kogi PR lerikan manung da sunya koi noni gi mamang da koi torbung bangla madi fogak chau da kogi nomai kapsalaki bagi pot ama khaklei base masiso koi December 14 gi kogi koi meeting tawra ba matung da ne masigi matang da so kogi kuki gi organization sing hai tare organization khara na kogi kuki singi MLA sing BJP gi MLA sing do popular government ama khak sem na bagi lokholak pa steps sing da khongthang sin na koi yaw ba yaroi condemn to we have gi statement for phongdok palai khrapani koi gi separate administration gi demand di
ꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ PR ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ PR ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯁꯨ PR ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ PR ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯏꯇꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ प्रजासिंगना लेगदोरिबा सिचुएशनजना करमबनो कोई प्रजासिंगना करमबा फिबमदा लेगदोरिबनो कमाय थमिनिंग जा आइगी मोड ओइनदे खोइना सेंटर की लीडर सिंग द सुम नुआइतबगी पेंदबगी साउनिंगबगी म्याम सु हाय मखोई मथक्ते व्यवहार कायबसु दुम हाइरिबनी प्राइम मिनिस्टर द होम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट द लोइनमक इवन बीजेपी की लीडर सिंग द आइदी मखोई द सुम हाइरगसु को खोई मणिपुर की मपान द सलगनी इंडिया की कॉन्टेक्स्ट से येंगना सेंटर की लीडर सिंगसिना मखोइना मणिपुर की इरांग से कंट्रोल तौरगा मणिपुर द शांति पुरक्तबा मखोइना सरकार सेमदबनी हाइना दुम हाइबा अदो मणिपुर द अखो विथिन द स्टेट इम्फाल द लेरगा फमगा वाइ साक कांत दे आइगो इना दे इम्फाल द लेरगदी एमएलए कुठा अखो की बीजेपी की एमएलए कुठा द खुठला हाइनिंगे नखोइना मणिपुर मांगहन बने हाइ हाइफम थोक्तब्रा नखोइना नखोइ एमएलए कुठा खंगना सरकार सेमंगमिबा सरकार सेम याबदा नखोइ की स्ट्रेंग अमना नखोइ की यूनिटी अमा खक्तंग शो तौबा मतमदा बीजेपी की लीडर सिंग थक थक निकदबसे नित्रगना अखोइ मणिपुर की मी लाख कुनिपान कुंठा से मणिपुर की हौज लेबा एमएलए कुंठा सेना कैसु खनबीदबनी हाइना हाइदब ngam अखोइना साउनिंगबगी म्याम अमा खोइ अखोइना मपान की मीगा थेंगरप मतमददी दिल्ली दा वाइ सानकांददी अखोइना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दा हाइरिबनी अखोइ स्वाइद लापकांददी एमएलए कुठा से अखोइ फमिनरगा अखोइ खनब यादबरा एमएलए कुठा सी पुल्लगा सिविल सोसाइटी इंटेलेक्चुअल सिंग म्याम को पुल्लगा फमिनरगा अमतंदी सिटी कन्वेंशन सेंटर दो गेरा एमएसएफडीसी दो गेरा अखोइ कैदोक्सिगे अखोइ दसु पार्टी खेनब युवा नतना अखोइ दसु अखोइ बाटोन लोइ तौनब याय राजनीति दल gi natana अखोइ सि फिबम सिदा अखोइ सेंटर ने सरकार सेंबिद्रे अखोइ मसेन gi manung dasu सिमिसर ओइनिंगबगी मुन्नब लेरे अदुगा अमन लेरे लोइ खांगिना अखोइ केदोने एमएलए अमन माइ पॉकेट एमएलए क्या पाइरि सि खांगेबा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बैकिंग द एमएलए क्या लेमगनी फॉर्मर मिनिस्टर अमगी बैकिंग द क्या लेमगनी हौजी स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा मान हेंग अप तोरगा फारसी की चुंगो यानगनी तो एमएलए क्या माइ पॉकेट लेमगनी लोइ खांगने नसी स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा लाइकिबा अखोगी डिस्क्वालिफिकेशन की हौजी हाइडोक से पाइरिबा यालिबा सि फोंगोंना तते मेट्रिक फेल होबे मी अमना फाउ दुम हाइबा ngamgani दा खांगनी दा यम लाइबनेबा माइ मागी एमएलए खरख लेने येना मुकनरगा लेबदा ngasi मणिपुर दा सही अहुम जी सुमाइना तार अबने सि हिस्ट्री मुठत पछे यारो अखोई सिंगली दे ई मचेनम चेली फौदे मणिपुर कनान थुगाइकी मणिपुर कनान मै चाली मणिपुर दा बफर जोन कनान थमली मणिपुर मचेत ताहनगाय होनबदा सही के अखोई अवा बताइ से अखोई ngasi अखोई मखाद चप्पे याबा मी और सु मखाद चप्पे याबा स्टेटस दे अखोई लेतबनी दिल्ली दा गुवाहाटी दा बॉम्बे से काद अखोई फ्लाइट टिकट रुपा क्या थिंग चले आई इमरजेंसी पर्पज की मतुंगिना खुदक चप्पा मतमदा मखाद चप्पा या मी खरना यायना कनागु खरना हायबा पार्टिकुलर खरना मखोई नि मखा चप्पे याव कामु मखा चप्पे याव कामु अखोइसु मखा चप्पा की खुदोंग चादबदगी फ्लाइट टिकट तदी रवि नंगिना रुपा लिसिंग तारे खगोरनी नंगिना अदगी जोकेश नंगिना रुपा लिसिंग कोइ गुलोइने लेतिएबा सब मानेबा मणिपुर वामिनेबा अदुना अखोई डिमांड से अखोई ngasi बाउदा सही अहुम आइदि मणिपुर प्रजा हाइजगे अदोम की प्रजा सिंगना खोई सही अहुम मे 2023 दगी ngasi बाउदा मणिपुर की मपान द सत्प मतमदा फ्लाइट तिंखतना पैसा तिंगना चतोक जसिन गाड़ी रिजर्व तोरगा अतांग पो लेरिबा चारि से
mi among lupa la kya lising kya tinggi saya hisap pasal laga Manipur ki government through BJP ki MLA sing saya makoi na campaign saya koi tan ke tamne makoi na tan ke tamne makoi na mathau na lai tab dagi makoi na nipa thok tab dagi ngasi koi da asukui na smile le adu ita ke di nakoi na pi ke tamni hai na hai ke tamne maram de MLA sing chat padi makoi Delhi se kanda Guwahati se kanda makoi di Kolkata se kanda dia da flight ta makoi ke di makoi pe samen par sali san ekoi noi misam ekoi chat padi kara su puthok pingai lete ko sai pi pocket ai tang sali ba adu oi batar ke di ai imung manung da nuai ta ba thodum thoke ai yam nak na bai si ma sama Shillong da operation to the CK ani rak ai Shillong da sali ahum lak sub sat pangam hode un hodan CK lupa lising kya flight ticket tingke sigi khuding makse MLA sing da ge khoi demand to gadam ne Manipur praja moza phurit ani suna lipangam da ba khong ani suna tong bangam da ba myam ma airport ta Imphal airport ta la e macha la yeng bagi macha sana ba sapagi macha maming jan be ekdam ba sapagi upai le tab dagi sigi mayam se yum hingon jo laga chendoi ka bipur ga natragana mingon dagi sana ban dan thamaga any how to ga chatya din salam gane ba si mayam se si compensation se masi kanana piga dagi haina haimatom da Manipur gi government puram mi ba ngam Manipur ga MLA mi ba makoi mathakta ekoi compensation thaba moi mathakta case phau to butam ne ekoi tumin lei yaroi ekoi mikap thok se ekoi jup tumin lei ren usitta bane ba MLA nakoi bu nungsi da bana te bai se MLA nakoi punna thokmina raga thoga phamina raga ekoi ma kaidok sige ekoi phano hona mani yadra kamai tok sige hai ba se open minded ngasai AMMOCOC ki respected president hai du maina open minded ta thamoi se na sung thoraga ekoi kaidok sige ba platform am amtang ti nei na se aduna tabida Delhi na yadi ne center ne semak tamna khar le semani athu de semani ada dor semani adu semane na praja utchar ga ngasi ekoi di lupa lak kya gi ekoi di Manipur praja lar ba mi kya gi awa ba em supe airlines agency na aviation na ticket maman sit lepning ba mon tele paga Imphal de Guwahati na lupa lising triban kunjo ba Imphal de Delhi na lising tarit khjo umatab da sumaina wahan ba se mi lising kya da se ekoi tu min yeng ga haiba ngam de ne leiba tar ga de ai di party ki wana te individual capacity do so ai de ngasi ba ba ai gi mung manung kana mor mapang khang na sa na bler kane ekoi tangai fa de noi de gi paisa pi ga dum ni na khoi na ngasi ekoi wahalim ni hai kane maram de na khoi thamoi seng na ekoi upai le ta ba ni ne se surrender to ga praja da haidok te hoi surrender ma di tau khre honorable hanagi chief minister na February tang 8 2025 da ai lengak si pai bangam de haina mana governor da sinna khreba governor da sinna kre mak na so atopa mi am ta khalam dre mai ki di mak na ma ki mo chang ma bu legislative party gi leader ma khalle na khalam ga de mi de na dum sim so ho ga dum ni adubu ma so khongun bhong nei thalang mu that pagi phim oi ga doi bra kana ga ma bho oi bi ya bai khudong cha bu subsin sin nan da bi da governor da gi dum thoki hoi mana sinna ningam da bo em dog di yai magi manak se set be yet oi de lei sing du na tawhali bra khang dre madu ai henjan hai khra sumana la na waru gani madu mak tai ning de personnel oina hai badi na te jimi sama ki normally leiba amagi state am ki head na semester am na pham tha dok pa matam da ai pham tha do ga di ai party gi ai legislative party gi leader se ma khalle ma oi loina am sinna ganam na ju sinna di magi matung de le horu mi singdu na su akhoi gi leader sina ma pham tha do khadi akhoi unanimously amma khallaga mingam pi se du sarkar seman sa bhai de ana makoi masen gi chaukri mun nei ngai da MLA amamam khakna achukam na thona parga Manipur manghan mangam maga akhoi na makoi ne gi compensation ta loi da bai marum kai lei ge ba ana akhoi na hairi ba se thamoi yam sok pa yaure maram di Manipur silar balam ne ina khung ba khana huran ba khana Zakka ba to khana na tagan lak po poiba munba thika to ba srok kola suran bakhra ha makoi khana paisa paija bane ba normally misam praja misam mayam de asi private school do oza oi ba private hostan sing da nurse oi ba staff oi ba na tagana chumna gi dukan salesman oi ba mising
मखोई की इमुंग मनु अना ये गाव को मतमदा मणिपुर की गवर्नमेंट की होसान अमनी सिददी निथिनुगाइना डॉक्टर सिंसु यामना थबुक सिनबा गाक्तनिना प्राइवेट होसान नदी सेंगुम सोगुम सोगलकपनिना प्राइवेट होसान के पैसासु पीबा ngam-dabdagi गुवाहाटी चटने हेन होंगे दिल्ली चटने हेन होंगे चटनरप मतमसिदा ख्वाइदगी से मियोबी थवाई कनब सेम दरकार ने मियोबी थवाई कनबियो मणिपुर प्रजा की थवाई कनबियोबा अदोंगी रूलिंग एमएलए नखोई कुठानी फुगी खुटले मणिपुर प्रजा थवाई कनबसे सेमबदो सुबसेम सेमसु सेमदसु नखोई अल्टीमेटम अमतंगदी डिमांड अमतंगदी सेंटर की लुसिंगबद थमवाई बनिदा नखोई नामन थमगा मखोइने यात्रगदी कैदौसिगे ngasa हाइबी दुमाइना ए सिदि सेंटर ने खोइ उसित्रेने हेरा अदोदि मणिपुर से खोइ मोइना उसित्रदि नोइदगी तोंगाल लेरसु लेगी ने खोइ हाइनु तारेना मिखा बोलगा लेरगा मिथिमों मिया चावइना खोइ नुंसा सो होनबो फावबा निंगतम होनबा ngमद्रगदि खोइ कैदौबगी मिखा बोले हिंगदैनो हाइनै खोइ हंगदैने खोइ कुइरे मिखा बोलकबा खोइ निंगतम ngang ngangतब कुइरे अचुंब मंगांगोरसो अचुंब की मायकता अरानबना गुंडा सारगा थ्रिटन तौबलमने एकोइ जे कुइरेबो nganghal अचुंब nganghal लक्तबा अना हौजिक्ति एकोइ पुनम मानरगा दोन तला लेगी खेनबा थादोगा एकोइ पुनमक कमिटमेंट अमग लोइनना मिशन नम संगसे मिशन मणिपुर मिशन यूनिटी मणिपुर हाइब मिशन अमने बीजेपी की एमएलए न खोइ ता हौदो पिरो एकोइ नोइगा सागोन मिनरगने बीजेपी ओइना हाइरोइगेबा चावबा तोंबी अदुवसीने एकोइ पुन्ना सटमिनरगने एकोइ म्याम नत्रगना नखोइ एमएलए सिंग तोंगान थमका पार्टी की लीडर सिंग ऑफिस बेयर सिंग लुसिंग बसिंग नत्रग सिविल सोसाइटी इंटेलेक्चुअल सिंग म्याम सिग पुनमिनरगने कमनली एकोइ एजेंडा अमता तोरगा दिल्ली दंग तंग एकोइ नखोइ एकोइ की बैकिंग द लेरो अदु एकोइ प्राइम मिनिस्टर थोंग दे एकोइ थिलुगे बीजेपी दगे नोइगी यूथ नि अदुनि नोइगी महिला की नत्रगना एडल्ट की स्पोक पर्सन की म्याम लेमगनी पार्टी वर्कर यांखै थोको कोइ कांग्रेस दगी यांखै थोके अतोप दोल पार्टी दगी कुथा निफु यांखै थोलो सात ऑर्गेनाइजेशन खर थोगासी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थोगासी अखोइ चहुम जमनी तंग अखोइ चलगा दिल्ली दा अखोइ की होम मिनिस्टर अमित शाह की गेट अखोइ लेकांदा नोमिका पा हाथ हथोरोइदा प्राइम मिनिस्टर की गेट अखोइ पार्लियामेंट हाउस ममांग दे अखोइ लेपगा अखोइ मणिपुर दा हलवाई नोइने अखोइ बो मणिपुर बु नोइने उसितबसे हाइरु सेब मतम मंदा 2016-17 की मतम दुरा सिंगी लुप अमना ऑर्गेनाइजेशन अमना इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक ब्लॉकेट नुमित 120 डेज गुबा को मतम दा कोई रेस्पेक्टेड कैनुगा हमको प्रेसिडेंट गा आइगा सुयावी मी कुमा थोई की डेलीगेट अमा दिल्ली दे चलगा मतम दुरा होम मिनिस्टर सी हौजिकी कैनो होइबा राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर होइ मतम दुरा अखोई मणिपुर की एमएलए अमनी सोई खोई की अदुम मतम दुरा द गाइड तौबी मतेंग पांगी अखोई मणिपुर बाबल लरगा उने अदुगा राजनाथ अखोइना हायब हो मणिपुर दा अखोई नुमित चामगा कुन्नी अखोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट तोहलगा अखोई से मतम दु ऑल कम्युनिटी नि नागासु कैनो कबुईसु अखोई कैनो मैतेसु कैनो अदगी अखोई लोइन यावी सुमाइना यावगा मिशन नम चलकांदा राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर उनर मतुदा माना ए मदुदी अदु तौगे अदा तौगे न माना फजना हाइराकांदा पोतु याम माइकु काने हौजिक सु जॉइंट वेंचर म चटसे कनागुम लुप अमना सुन तौबसे लुप अमना मक तोंगान लुप अमना तौब लुप अम तोंगान एखोइ मणिपुर सदे लुप मसेन जे अमना अम इज्जत तौनदबा अमना अम चिंथनबा अमना अम तौनेना मैम हाइनै को लुप लुप सि मागी लुप 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 तिनुक्ति की मैम लइय लुप यामेबा अदो लुप तिन मैम से पुंजल से लुप अमगी प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के पुंजल लगने लुप यांखै की मी चामदी वर्णितना पॉलिटिकल पार्टी 10 मुक्सिगी मी 10 कुन लासु मी चनी जोम दी वर्णिदा मसे को मैम सलगा कोई नोइना मणिपुर की एमएलए सिंचे नकोई की नमाय कोई कल लगे नकोई नमाय दो छोले हाइब ngमद्रे नत्रगन नकोई की खुदोंचा मांगने नोई कीरे बीजेपी दगी कोई टोनी का हायर गदी नोई मथकता कई गुंबा इन्वेस्टिगेशन थाजल लकने किरमबसु याय मदो कोई नातंग थमगे एकोई मैम से मिशन नमो चलगे मिशन मणिपुर मिशन एजेंडा मणिपुर न मिंगथोलगा एकोई लुप मैम कुन चलसेबा अदुदु एकोई होम मिनिस्टर अमित शाह की थोंगांदा मागी गेटा एकोई थिलसी इसा ना अखोई बरा पुथोक सके मतम मांगे पांगन पुथोक सके चलसी अदुबा मिशन लमतंग
respected ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯨꯏꯃꯟꯅ ꯋꯥꯃꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯁꯤꯠꯇꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯄꯤꯛꯄꯅꯤꯅꯦ ꯑꯣꯡꯈꯠꯂ ꯆꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯣꯡꯈꯠꯂ ꯆꯤꯛꯂꯒꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ MLAꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜꯒ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯣꯔꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯃꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯁꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯦꯕ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯆꯥꯔꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯣ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃꯀ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯃꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯏꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯏꯗꯨ BJPꯅꯤ ꯉꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯦꯟꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯅꯣ पार्टी वा नते मी अमोइना मणिपुर बजा अमोइना मणिपुर कनबगी नमक्ता अखोइसु तौब ngam ba yam lai अखोइ थौना दसु तौब ngam ba मी दसु फ्री खा थादो नखोइना ngam दबा नखोइना चटप ngam दबा यौब ngam दबा नखोइना पांथोक ngam दबा हाइब ngam दबा म्याम lai अदसु कुपसल लगा नखोइ खराना दु मणिपुर से पुदोइने ना कोकथों पुबदु तौरनो कोकथों पुब ngam दे थादो फैजा दो अखोइ मक थोगल पुगेबा अखोइसु थोगल पु ngam ले मणिपुर फैजा से अखोइ थोगल पुब ngam गदम मिनी अखोइ याम हन्नना सोइ खोइ उरकनो नखोइ खरना भोट लेपे MLA काय गायना नखोइना याम हाइसिंबा नखोइ का MLA सोइ ओइ द सोइ खोइना इंडिया निक पंगम नगाइ गे अखोइ खरा मान तौसेब अदु इंडिया की लीडर सिंग अखोइ मतिक चाबा अखोइ पारांदि तंबी हौसाइबा सि थमजर ओके अखोइ सेंटर लीडर सिंग ना मणिपुर गी दमकता खटबी दबसे सुम हेंजलकपदन मरमरकाना अखोइ गी प्रजा सिंग गी यूनिटी ओइबा मूवमेंट अमखक तौबसे तंगाई फद्रे हाबो वफमदने एइ मथंग से ओजा जला लाक्सगे अखोइ गी ओजाना साइबी गी बगोइ सानरी बलिला से ड्रामा से करिनो हाबदने अखोइ गी IDP सिंग गी मयु हंजनबगी रिसेटलमेंट गी मतंग जो अखोइ डिसेंबर फावगी मनुंगदा अखोइ कंप्लीटली फेज अहुम तौदा हंजनगनी हाइना फोंदोकिमनि मदुसु फोंदोक्तबा अदुगा नाउनामो अखोइ गी टर्बुंग बंगलादा अटैक तौरकिबदुसु अखोइ गी टर्बुंग बंगलादा अटैक तौराकान अखोइ हेरोक तो कॉमिंग ऑपरेशन तौखिबगी पोस्टसु लैग्रे दुइ तारागदी हुजिक लैबसे कुकी खकना अखोइ गी मणिपुर गवर्नमेंट से सेम पामदबा मणिपुर की इरांग से लोशिन पामदबा सुगुमना सेंटर की लैरिबा लीडर्स सिनसु मणिपुर की लैरिबा क्राइसिस से लोशिन पामद्रबरा गवर्नमेंट से सेम पामद्रबरा हाइबा क्वेश्चन सिने हुजिक लैबिसे ओजा कमाइ थमेनिगे अखोइगे IDP सिंगा मरि लेनाबा इशू सिगी मतंगदा अखोइनासु हुजिगे तोरबुंग बंग कनोदा तोरबुंग साबल लेकाइदा अखोइ IDP सिंगा मना रिसेटल तोबसे सिरा अखोइ कुकी सिंगना नोमै काबकपगी फायरिंग इंसिडेंट से सिगी मतंग सिदा अखोइसु हाना अदुम अखोइ मसि हाना हानदे लाकपा ट्रेन दुदा हुजिकसु अदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अखोइ मसि यामना सीरियसली सिक्योरिटी की ओइबा कंसर्न सि इनिशिएटिव सि फजना लौबी दबगी पोतो लैब्रा हाइना अखोइनासु अदम हाना मांगदसु फोंदोक सखिबा लै अदुबो ngarang si sal अखोइ AMMOCOC की अखोइ टीम अमखक आई सा याउना हाइरिबा डायरेक्ट बॉम्ब काबा अगा तारकफम मफमदो अदु फावबा संक्शन लगा लैरिबा सिक्योरिटी की फिबम से कमाइना लैबनो कमाइना डिप्लॉय तौरिबनो कमाइना IDP अदुदा रिसेटल तौरिबा सिंगदो करम्बा स्टेट ऑफ माइंड दा मखोइ सिंगदो लेहौरिबनो हाइबदो येंसन जरुरे अदु तोरबुंगी रिसेटलमेंट हदकी तौरिबा सिता अहान बगी देवानदा नोमै काबलकपगी खोलकपगी बोम कालकपगी पोट खरा लैबसिमदि अदवाइदा सिक्योरिटी की ओइबा लापसेस खरा लैबगी पोटो मरुवैना सेंटर की अदुंबा पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंग अदुगा अखोगी मिलिटरी की फोर्सेस सिंग से सिरगी अखोई सिक्योरिटी का मरी लेना बता लापसेस खरा लैबगी ममी खरादि ताई अदुगा मदुगे मखा ताबददि अखोई सिक्योरिटी की अखोई मखा ताबा मेजर्स अखोई फजना पाइखलगा लेहोबगी पोतुमदि ngरang अखोइना थेंगना जरे मसिमदि अखोइ अफाबा पोतुमदि अखोइ अदम फै हाइजगे याम सेंगना मदुमदि ngरang लेहोरिबा पोतु सिक्योरिटी अखोइ चंगबदगा अखोइ खुंदुदा जंगदिंगई ममांगदा अखोइ पुलिस स्टेशन दुना अखोइ अदुगी मनाक नपदा डिप्लॉय तौरिबा कमांडो की अदुगी टीम द दैदा फजना पाउ पिबिरगा कमांडो की टीम दु याउना अखोइगा पुन्ना संगमिनरगा दुतगी अमुक मनाक नपदुदा अखोइगी कनोगी सेंटर की पैरामिलिटरी फोर्सेस की कनो लैयबा अखोइगी चेक पॉइंट लैयबा मखोइगी को
moi get lay adu sintu da phajana moi mathak thang badagi pawga launara matungda akhoi do manungda changba yabagi mokoina clear toraktana manungda phajana akhoi changi aduga lairiba yum singdu da akhoi phajana anum laibagi potu lay adu kari thuwa ga dagi haba tambang ngamdawa uncertain oiba state of mind di adum lay ado nahan ji tugi matung dagi makhata na nomai kablak pa kholak pagi potu madi laite na adum tambirei aduga adwai da nakna bada adugi akoi bada lairiba army gi natraga paramilitary forces ki kangbu singdu khara alert oina thau pai khat pagi potu madi mami adum tai koina matang sida koina haining mudi center sina phajana willingly IDP sing se resettle si chapchana more da su tauke na khalawa Surachandpur da su chapchan tauke khalawa Imphal da su akhoi keno mana akhoi maru aina akhoi gi maitai gi adugumba yamna dai ta leiraba adumba lup amagi lusingba singna akhoi Imphal da adumba akhoi kuki gi silinau sing sima pham se thadu achakhiba sing do amona return torakpada security ki problem thirokpa leiga doba mandre that means serious problem thok anabagi environment later roi haina haiba sum wafam na chingba phongdorakpa wafam leire ade bitaragati Imphal da su khogi kuki gi leiriba IDP singdu pura ga resettle tawna na plan tawbiro na Aragi akhoi dolai thabi som saita akhoi ikauli som saita leiriba som de leiriba IDP sing du su sanghan na plan tawbiro sumaina effectively IDP sing se mathang resettle tawna na plan chapchana tawbiro adu dagi free movement ge matang si center na phajana willingly tawge hana free movement se ensure tawna na thau pai khat pi ge have taragadi masi kaishu leiba yamna luba thabak nate maru aina akhoi sida chu gi kangbu si center ga akhoi kaigumba certain condition kharagi makhada quick pinaraga akhoi operation lab naraga lemna bai sign tawnari bane bako ana magi shuna cover to ba magi territory ge manungda center ga makhoi ge yana khiba akhoi ge free movement da any particular communities amagi person amagi free movement se magi legal right ne bako constitutional right ne bako Sirisha adumaina obstacle piba adumaina thingba piba se mas unconstitutional ni illegal ni adumba illegal activities unconstitutional activities to shu gi kangbu singsina nangna operator ba nangi area to nangna control to godam ni have se center na makoi da responsibility fix to baga loina na center gi chapcha ba dugumba security adequate security ma fam singsida ensure to raga ma security se deploy fasana to raga free movement se problem le handana ba then akhoi communities ki marakta mistress leiriba tongan ba leiriba singse masi akhoi peace building gi oiba tongan ba comprehensive oiba initiative paikhat pagi khongthang CSO level da orabasu natraga religious leader singi level da orabasu natraga tongan ba senior citizen sing natraga academician sing natraga women body singi level da orabasu natraga political level da orasu masi phase manner da sarkar na yamna akhoi gi kano ma pukning changna thawai yauna tauge haiba willama galoina na paikhat piwa taragati masi soidana akhoi mahi yan gani soidana mai pakada khungthani da prithibi da malayam da impossible haiba pochi laiba na te ada akhoi sida sukyamna siguma matter singse masi matam lauriba sukyamna luhalliba se center gi karamba mawuk shepa policy no haiba sine ba akhoi gi miyam se laise no laiba question di center gi mawuk shepa policy khara akhoi gi miyam sina akhoi yamna phajana masi uraba sigi matam sida akhoi state stegi lariba politician singsina akhoi gi state se kansi haraba akhoi gi miyam se kansi haraba akhoi gi puari degi leijarakpa akhoi gi territory kansi haraba akhoi gi territory sigi manunga leiminariba kanglu phuru mayam sigi coexistence kansi haraba doba taragadi center gi mabuk shepa policy sidagi aikhoi nanthok patabane akhoi goi ba future ma akhoi semna na baga mari le na thok to patabane mamang da so san haija khre akhoi gi lei khitraba adumba marhum Alimuddin Haiban Upa, Chief Minister, Oibaga, Ahano Mana Lautopus, General Amnesty. Akhoi kano sings lalhobu sings lautweba. Lalhobu sings mana Korean sin hekanda, progressive people high. Adu Karigi Lautopun Namanova. Ado Maha Center the Ladiba,
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭रा 30 लाख सी ऑफिशियल प्रोग्राम पांथोकनबगी मान लाउथोखरिदो ngамamgada tongan tongan ba program even rems phawba manipur da pidrabani atopada pinen tramni man hana inaugurate tawthu akoi foundation stone yung thu amaga ada salaga ai foundation stone yung kre pidawa yaroina takna roga purakhibni habagi history lei shumaina masak tokpa that kind of things khara koi lamdam sida leiba politician singse sirai sida more than enough henamatik chaba leader leitaba nati yawi yebako lairiba loinamak sumatik chaba leader ngakhtane ko karigi sumaina tawba ngamdribano akhoi gi marak sei leiba legislator singche masi phajana matik chaba wakhalon amaga loinana matik chaba will amagi makhada ada with discipline na akhoi phajana unitedly thawak tawdabagi asonba aduneba ado akhoi gi miyam sida makoi da mandate pi khraga makoi gi asonbaduna maram oirakanda akhoi gi leipak sei sida akhoi miyamna pamdaba outcome lakpataragadi miyamna kamaina response pirakadage habase this is the right time to think yes about it shikhal horo thanba yabagi matam du sidani miyam che outcome du natai chadaba lakhiba taragadi shoidana miyam che nongmadi khama thingmang naidaba khama thingmang namdaba unorganized oiraba miyam chigi khoishaunarba miyam chigi unorganized oiba uprising move shoidana lakhiba yai aduna khogi ikai khumna jaraba khogi honorable MLA singna akhoi phajana pungning tana khandaraga makhoi masel gi marakta akhoi amaga hunnaraga center na madu makhoi masel lingjen manadabani haiba makhoi masel yanadabani makhoi masel yanatrakanda kamaina popular government CM na ba initiative se kamaina sinadoino se suppose ai ketang clear waina masi batang ki panja hoge ko akhoi hanagi ex CM se masi ma yaba kanglup amang mai BJP manung si yaram mane ba leram mane ba ko mai timam leram mane ma ya da ba timam su leram mane ba ani sige marakta ma yaba timduga yana da ba tim siga ani sige marakta amana tawrasu aina yetkani haiba amana tawrasu amana yetkani haiba sigi mindset hek leiribam koi di center sina na khoi masel yana dragadi kramaina government amuk han seman gadoi no risks lei haina haira kanta adum semal aro yaduga assembly se dissolve tawrani yes chusa shwaidana ani sigi marakta yana ba machange do yana ba do shwaida yana ba ngamdragana center da thadok bi khroba phasana na khoi na any person noina fit wena khanba mi ama khalakpado ai khoi kanamti yetna roi khoi yajarage popular government che miyam gi interest semhan biro o haina thadok bi khroba da center na kanano mokhoi maraktragi xyz ama pick up toroga khalakpado mana yam haising jarudana ade center de yamna diplomacy ga yam hairudana lobby ga yam hairudana leadership amana pura lasu mayam do adum mitum chalagi yabiro ba miyam interest natragana yaro hairgana sira shwaida lotion biro ba ama tawdabida ama tawbra amana wayge har so amana yet amana wayge har so amana yet tawnaraga leiba taragadi last di kari lakani hakana akhoi siresida jal akhoi mayamna khangabani singda budget ama yes tampakta budget ama ko masi kari haino masi gi mai signal se masi gesture se kari haino khoi mihamna khangabani aro ngarang nahanta akhoi prime minister sila ko matamda singdana 7000 something crore akhoi sirana 1000 something crore tampaki budget ama singi budget ama tonglera mabni ari hausi amaka president kari akhoi Draupadi Murmu na akhoi sira laktingi gi mamangda akhoi manipur laktingi mamangda singi ba separate budget se ma acknowledge to we have from lakrawni India ke president na singi separate akhoi gi budget se administer acknowledge to we haraga di magi administration do maduna administration do di piroi aduga budget ti pigane si su kari haino akhoi bhapta de sigi state si yausan gre center gi tangkak si adai taragati haujik si tapna masama thantam mulla akanda atopo option leitre haidana separate administration se akhoi constitution gi 6th schedule gi makhada separate administration ma
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯤꯌꯥꯡꯂꯣꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯔꯣꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯇꯥꯔꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ ngarang nahanmak akhoi makhoi lan khangani akhoi tasengna lan khanaba yate akhoi MLA singsi akhoi legislature singsi akhoi lanni akhoi mandate ni makhoi akhoi pride ni akhoi representative ni adugomba miyoi singdo Delhi chatla kanda makhoi pibiriba honor makhoi da tobiriba phampham arrangement tobiriba tu uba matamda karamba level da makhoi bu treat toribno haibasigi miyam da phawan ba pot lei masi yamna nuaite shugomba mongda akhoi legislature singsina akhoi makhoi party du makil leader singna treat to hanbase makhoi inability makhoi matik sadaba makhoi sonjaba aduga makhoi si miyam mandate puraga chatpada akhoi chumibra lalibra haibase wakhan khandani ngai hoiba duma tangka kama oi haiba from se thamjage ana hojiki manipur da ngakleraga MLA bana ama statement ama moi piba moi masal gi marakta contradictory hoiba amana mu piba adu haiba singsi iman manadaba ko aduga hairuragana akhoi BJP ama to wairi haiba sinadi akhoi popular government ngasigi topic ta lakchara kanda Keidoungeino haibase masi akhoi haiba ngamdabagi akhoi mausa sal akhoi film akhoina Pratap Tokis gumba adagi Victory Tokis gumba film sum yengjabada ne akhoi anouba film ama lakadore na coming soon ne na thadokdo ado coming soon leina ngasi se film amu yengba changbo da coming soon leina thale hoba lakadore film ama na ado mathang na topa film ama laktana adu so yengba changkanda hanagi coming soon theloba film do amu su coming soon leina thelambado aduga Manipur government si dum coming soon da leigadori bra lakpri sulak laktaba coming soon da leigadori bra aduga aroi badadi February ki train thoi yolo kanda di dissolution assembly dissolution hoina lakadori bra outcome je habe khoi da thamai da mi pai ba phawi siwa famjing se hanga chara matunda tension jake okay khoi same gani haraga suksem semak tabaduna maram kanda khoi February gi that 12-13 je dumak yoshan ki ba yabagi pibam amukhak lakpa masina maram kanda ne dubu khoi kanana khangbano haiba sungam de khoi February that 11-12 so adu so muk semak kadra khoi assembly dissolve to buse pam da bani na adugi so khoi praja sina su yeng basu tangai fade ai loishalapa conclusion point je oza rabi da khoi viewers singi site ki question am khak hange si question se lokho charaga khoi ngasi gi dalok tarom solution ba tanda da lojage khoi hanga iba question se khoi conflict se hojik to iba conflict se maroina khoi kuki amadi maitei community ani sigi marakta thopa conflict ni adubu kuki MLA sing haitare maduna di khoi kuki community gi oina yamna strongly khoi gi mu khoi gi damakta lepi bagi mami se taba adubu khoi maitei sing gi leriba MLA sing sina di khoi maitei sing sigi safeguard se karama matam da pibira kadoino government sem da bazina kitang nakalam da thamgar kanda safeguard se karam kanda pibira kadono haiba question am kha hangbire khoi gi viewers sing gi lakti Shakespeare hai magna hangbira po question ne ozara bidagi pakhum tazaning hai ozara bi khumbi akhoi da kitang napal lama ego male masing yam bani majority ni power lay bani everything akhoi lekai dis lay ni sagai jat khra sagai kuling bana sagai macha chi ek usit pidaba hey moi to bu kai na kasune ta khanba hadi sagai achau bagi ama layina adumaina akhoi majority gi oiba akhoi sahi kya dagi ego male thokhiba akhoi sarkar se masoi khoi marakte sim se oidra kanan oidoino ne akhoi MLA maramde akhoi tapaki kai si nifu ga ma thoine ba ko baki je chingina 19 khakta ne ba 60 gi manung da 41 na dum anytime sarkar sembangam bane aina se munari ngai da akhoi praja gi awaba kauthopani masi akhoi aina chaure aigi community na natraga aigi MLA masing yame na muida ai jati ifurup mangai honabani masi wakhan je thado minarga apik furup singdi upai le tamina makhoi mase di nuksina khigane si minority ga majority ga theory jam laieba akhoi India da khoi gi north east minority oye particularly aduna India gi context akhoi gi north east India ga miyeng ama khena ye ne khoi pen da baning don pom midna like that everywhere laieba ana akhoi north east percent punji ga ina
state 7 sister state ki ga tawri je sigi si ekoi gi feeling am lai ri me ba ekoi punsan na jadi tu hat pire mainland India na North India na mainland na ekoi mas khang bi de ga like that sumaina su Manipur da su saigi minority oiba furu masa masa singchina makoi na waru ba puklo ba ekoi bu tu hat pire tu hat ba tu ta bai question na ta ba wakhan da khanja doi je ekoi bu masing yam de na ta ekoi skole na ta ekoi gi sumaina na madu khan langai makoi na unity sagan ngai apik apik person hole kringai da achobana so da ekoi da achobani kai su to roena ningai da lai thok da ekoi Manipur ngasi wabani ana ekoi majority oiba masing yami ba MLA nifu ka ma thui lai be sing sin na Manipur ki majority people majority su minority su ani mak cover tawraga yengjel laga kan ga do ba achobu upambi emo warga magi marum da loina apik apik pa community apik apik pa kaino section kamu se sisu loina concern bagi responsibility sidi achobu majority na oibani na honorable 41 MLAs irrespective of any political party sigi shina Manipur prajagi ngasi aikoi gi morutagi chinina omna hangi ise masi paukumsi nakoi na pifam joi nakoi gi ego nakoi na asauram tawdna no modi sarkar semakane mukta lengida ngasi Manipur di lekha tarabani masi paukumse honorable MLA ni fuma thoidana PBU haina thamjare okay am nugai se ai ngasi khoi ngasi thamjare ba topic Keidoungeino Anouba government masi adumak adum dot thamaka da khoi hojik pau gi na predict tawba ngam da ba kanam ta na khoi gi ngasi hayeng kari torokani habisu ngam da ba step makadra se moidra habagi khoi da wa fam se fungdo ba so hengam da ba khoi gi adubo PR government se February gi that 13 da di 1 year complete oigador bani masi fo gi manung da khoi gi 2 months muk leri ba sida mu kari ahong balake habadi yengmina kiba tari haba wafam sigalone nangasi dialog ki thromda mapum fam bibigi damakta so jalal RABI thagatpa phungdok chari matasida Northeast Window na sandok chaba Northeast dialog loshin jare yeng tabiri ba singbo mukanna khrom jari Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singi damakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hairiba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hairiba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbiru Riyadh ki private hospital ki nurse ki ahangba famsing kauri ahanba round ki interview November ki tang mari da pangthok chagani yamdrabada chahi ama experience leiba oigadabani experience leitaba miyoi singi oinadi recently work tawba hozik thabak tawba miyoi singna apply tawba yagani accommodation amasung transportation khudingmak free oijagani maigi thakna basic nursing loiba natragana post basic basic nursing JNM natragana diploma in nursing loiba oigadabani thagi oiba salary listing mautra dagina
lakh amaga lising kun phawa oigani akupa marol gidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building hata New Chekon Road ta lengsenbirau Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta de Leba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhin Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Makakayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Dosuhogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henating Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lying Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Jel Road, Kabay Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau. Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakjari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani Akupamalol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga aikogi office Northeast Window TV Building hata New Chekon Road ta lengsenbirau